Pozdrav još jednom. Danas predstavljamo kremu za muškarce protiv starenja i bora, Kiehl's. Ovo je američka marka od 1851. godine. Krema je jako lagane teksture, brzo se upija, pomaže koži da se izbori sa znakovima starenja, deluje na sitne linije i bore i na učvršćivanje kože. Ono što je najvažnije to je da je bogata vitaminima C i E i ekstraktima iz citrusa. Također ima i ekstrakt kestena. Pomaže koži da izgleda mnogo svežije. Bočica je od 48 grama. Uživajte.